Екатерина Чубукова раԥхьаӡа Аԥсныҟа дааит ҩнызқь жәаҩа шықәсазы, аԥсабара аԥшӡара, аԥсуаа рысасдкылашьа ихнахыз арежиссиор қәыԥши лыӡбеит Аԥсны ҳҭнықалақь иазку афильм ҭылхырц. Аԥсны аԥшӡара адәахьы иубон иаҩсгьы инарҵаулаан иҭынлҵаарц ажәлар иқәынхо ауааԥсыра убарҭ рыԥшӡара рдунеи ҩнуҵҟатәи рдунеи аарԥшны новеллақәа рыла иааидкылан иугозар акиносахьа ҭылхырц абас ахықәкы ҟалҵеит. Арежиссиор қәыԥш лысценари ишаҳәо ала, афильм шьақәгылазар акәын ановеллақәа быжьбарыла. Рыцҳарас иҟалаз урҭ ановеллақәа зегьы аус рыдулара дахьымӡеит, лаҳәшьа машәырла дахьҭахаз ихҟьаны. Хәышықәса рнаҩс Аԥсны ҳҭнықалақь иазкыз Аҟәа сықалақь сыԥсҭазаара ҳаӡыргара мҩаԥысит. Акиносахьа ԥҵараан аҭыхыҩцәа лассы-лассы асценарии ихыҭҳәаау ауаҩытәыҩса иԥсҭазаара аадырԥшуеит. Аҟәа сықалақь сыԥсҭазаараҟны ицәыргоуп ииашаҵәҟьаны иҟоу ауаҩытәыҩса иԥсҭазааратә мҩа. Уи инаваргылан арежиссиор иаалаԥшит Аҟәа ажәытәи аҿатәи. Иара убас афильм аҟны иарбоуп иналукааша аҭоурыхтә хҭысқәа. Афильм автор арежиссиор Екатерина Чубукова аӡыргараҟны дыҟамызт. Иаалышьҭыз авидеоанҵамҭаҟны илҳәоит. Сара исҭахын адунеи иқәынхо амилаҭқәа зегьы Аԥсны аӡбахә раҳарц, сара сеиԥш агәыбылра рызцәырҵырц ҳәа. Афильм аӡыргара иалахәыз ирҳәеит, ирбаз ргәы ишахәаз, агәыӷра аадырԥшит. Афильм егьырҭ ахәҭақәа рбартә еиԥш аҭагылазаашьа роуп ҳәа. Асмаҭ Шьакаиа, Михаил Брадухин, Аԥсуа телехәаԥшра.